ngai nga fiu. Saya mole Feau fungala au matangofie. Ya. Fa matangofie nei a sopol. Yo fa pena foi ona. Fa sopol soi fuaia. Mase ola fa salva nei tayao via leli. Malole malanga manuia ila suma fa ngai nga malfaltua. Saya mania, percua la lego peta. Ya, iya sama, saya sistem familianga. Maniere sua nei asoi le watu foi abatu nai sana waonga so se fa vai nei vai chawa so se fa vai nei vai chawa nene Especialnya pada yang aneh saya, langsung asal yang ngasih dia sama walung ada di ingat sama yang sama dia foyo satu lot nih saya, yang satu tapi pena foyo sama walung itu, ya siapa payah ada semua aneh. Calamia a la suma fase ngai fiu malo lava le usu foi ma futa ile sui
Ile porcalamea. Saya dedi dan sama nolongai la sunga sa senanga. Sai sisa lopeta mafuta mai. Ole sabili o mato, ole malolosi o sabili. Walua neba yaso malolosi mai sabili. Ya efafsaya ile rio lo malutia pea o tato wola yona au.
Soy manuia playana. Saya manuia. Ya te leuso. Sai mafu tamai. No potatale. Malo lama le ono sai malo foi le pale foi nei tai au e sai foi le fa mai foi le que se a fale anganga ia te na avatu foi tato que se a fale anganga i le tai au ma le tai au e fa mania ia lo loto e tapena pena i fo i tato e whanu molongo fo i le whionga pa ia tama ia uka tapena fo i ona whamanuia le loto ia ma whamau alunga i le vi ingo tama ne ia sofo amene
ia nei tai au ia a mataria foi tatou por kalame le tatalo ia matou wala au tamai la ofio nei tai au awai au lava ia i matou le li ona matou wala watu i la ofio sama mo le atu le nganga al whaftaitele la ofio nei tai au ona o whapopo mai tamai la ofio nei a sofo i aso le matou wola Aftaita mai o awalofa te pui mala mea ina i mātou lau whanau. Aftai le mana o luanganga pa ia o awhio matai to lua ina i mātou. Aftaita mai o angelu pa ia o awhio matou lau wapi malotoloto i tono o mātou whale. Aftaita mai le toto i Yesu sau mina i mātou. O mwhai eo na mātou tu e la whai matu lai me nea sofo. I le alofa maleanga le lei o lau whio. Tamaua mātou o mai fo ilunga o penga ta whailangi mātou o mai e whasoa. Ia ma whaaleo lau pinangalo tama. Ia le ise mea mātou te mawhaia pe ale se noa ma lau fio. Mātou talo tama le mana o lau whaunga ina ia ilunga ia te mātou. Ia mātou whaia fo nei whasoa tama. O ia ile manuia ma le alofa mai lau fio. Aluatu lau upu ma le mana. Ia ini nganga i whaalaina mo le langi malo malo i whaavavau. Tamata tala le whaalongo o lau whanau nei tai au. Ia whaau ufo i le whaalongo o lau whanau. Ina ia manuia mea uma mātou te whaia. Ina ia si itia mawalungai lovi inga ona Yesu. Amen e amen. Ia, ia tama nei tai au. Ia. Au le tatou au nanga foi nei e au foi ona fala wiloa foi ia mo le silafia ele au mai moa ia ma le au whaafonga ia ele ngata ile ia o le ainga o le whaatuatua le tino keriso a mene ia mai laso uma foi e fia e whalongolongo i porkalame e whaaleanganga ia o le tatou au nanga le nei o le whia o le sātauro a mene ia o le Olo ilalo fo i o le whamanunga o le ala leo whaleanganga o le Global Kingdom TV ia olo o ili usila a mene ia olo whapena fo i o na ilalo fo i o le taitainga fo i ia po le vavaainga a le sunga il whawhiangainga ia Mike Bretta a mene ia o leo te whatalo whatua i fo i nei tai au I le pa ia foi ma le mamalo se o tātou watunu o Samoa I le whainga malo foi a le sunga I le lauli a le mali etoa ia ai le ngata I le o le mamalu o le whainga malo ia whatalo whatu I le au whainga luenga pa ia le atua o le au whainga luenga mamalu o le au whainga luenga tutofi I o lo whapena foi o na whale le malu I fata fai taulanga I fia I totono nei lalolangi ia ona o le tala inga o le finangalo o le tātou atua amene ia o te fata alofa I lunga o penga te fai langi ia la leo whaleanganga o lo whapenao na lato launga ina le upo le ola le aso ma le aso O leo te whatalo whatua I sunga I whawhiangainga mō lātou whalitua. Ia o foi o te akono o uso ma tuangani pele le ali o along whanau. Ia o lo lātou whasoa mai le whawina le atua amene. Ia whatalo whafo I seo mātou moto ne o Amerika Samoa I le fionga I le kowana ma le lukena ko mana mo la falitua ia ai mai se o le tāwhatolo le whainga malo Amerika Samoa whatalofa I le sunga I le whawhiangainga ia Mike Bretta ma le falitua ia Sarah ia ma le nofo alo ma le ekalesi ai marewa ia o le vi inga I fo ia tama ia o lea o te whatalofa atuai I le suafa mamalo o tātou alii o Yesu Keriso ia o te toi whatalo whatua I fo I le sunga le whawhiangainga I a Feau ia whatalo whatu fo I
I le uso au le ia ropeta. Ia ai le ngata I lea ia. O le uso au le fo ia pule iala ua whaatasi mai nei tai au. Ia o le vi inga I fo I ne atua amene. Ia o nei tai au ia. I whapena fo I ona tātou o I le upo le atua amene. Ia tātou whaanongolongo fo I. Ia I le finangalo tama. Ia o le a fo I se upua mai e. Whamalosi ai tātou nei tai au. Ia ma whapena fo I na taitaina I fo I tātou I le tātou sāwalinga ni nei a sofo wa mene. Ia ai whaasili sili lava o na maualunga I le vi inga o tama. O au mea uma tātou te whaia ni nei lanolangi e vi ia I le atua. Amene. Ia si itia maualunga lava lo na suafa pa ia mane mamalu. Awa I tātou lava ia wana o ni tangata. Amene. Wana o ni au na I whaatawa. A o le atua lava ia. O le atua e o na mea uma. Amene. Whatalo whatu le sunga le whawhiangainga ia. Ia Paulo Antonio Hans ma le whaletua. Au le leia I tangia. Aftai lava I lau sunga le whawhiangainga ma le whaletua whaatasi mai. Tai au manuia I le angalei ma le alofa o le atua. O le tatou tusi whaitau nei tai au ma o mai le Roma e sfurtolu amene. O le tusi a le apostolo Paulo le ekalesia I Roma. O Roma lo na mta upu sfurtolu. O le amio e tatau o na whai I ali I matangata umalava. O le Faaolataga o le mata upu lea. O le amio e tatau o na whai I ali I matangata umalava. Whai mai whai upo mua e o le lua whamai ia o siusta I tangata uma I whai pule silisili a wā e le ai se pule pe a le mai le atua. O pule umalava o lo whai nei wa whatuina I le atua. O le nei, o le na te e le pule wa te e ia le sauninga le atua. O e te e fo I sala lava I lātou. Ai o le whai upu e se fulu lua. Ma le whai upu se fulu wha. O whai upu iei. I mwhai fwoi na o a oina I tātou nei aso ma. Ma wha mautu wina I fwoi le tātou savalinga amene. Ma mai whai upu se fulu lua. Ua lewa le po, ua lata mai le au. Fa mai o lea ia tātou whaatea e se inga luenga o le pongsa a ia tātou o ofu I ofu tau o le malamalama. Fa mai whai upus fulwha ia o tau o ofu I le ali o Yesu Keriso. Awa fo I le sao ni uni mo le tino I o ai o na tu ina nau. Amene. Mai lea le tito e tolu o le whai upu mua. Ia e whamanatu atu ia I ia lātou si usta ia li sili ma whai pule ia ngā wai ia nofo sao ni uni fo I lātou I ngā ruenga li lei umalama. Evangelia Ioannes furuiva whai upu sutasi. Ua tali atu Yesu e le aisa upule ia te au. Ana le tu ina mai ia te oe mailunga. O le mea le te le aile le anga. O le na tu ina mai au ia te oe. Ai whai met whata oto e walu whai upo sifuru lima. O au e tupu ai tupu e pule tonu ai fo I ali.
Pion fai ona o fai tamina tule le fai upule ai mua fai mai ia usiu stai tangata uma I fai pule silisili a waile ai se pule pe a le mai le atua o pule uma lava o lo fai nei ua fatuina I le atua o le nei o le na te le pule ua te e ia le sauninga le atua o e te e fo I sala lava I lato ia tai lava le sunga fa fenga inga Paulo mo fa manianga vi ia tama fa tai ma futa mai Peona o fai tawina le ia tito e tolu a fa mai ia e fa manatu atu ia I lato si usta ia li sili ma fai pule ia ngā wai ia poto sauni unifo I lato ngā luenga le umalama o le fai mai le tusi I nei tai au ele ai se pule pe ale mai le atua o pule umalava o loo fai nei ua fatuina I le atua ele wa fai mai ele se pule pe ale mai le atua amene wa o le atua o ia o le pule o mea umalava aile mafaila una tato faia se pule I lalo nei I le lalo langi pe ale mai le atua se ia vangana ua awina mai le atua le pule e mwhai e tātou ona pule lea mea I tutono o kampani o tutono o whala potopotonga ia po tutono fo io a inga amene ai whai mai lea whionga pa ia le atua le tai aule nei a wai le ai se pule pe a le mai le atua amene o pule o malava o lo fai nei ua fatuina I le atua matango o fie fo I le upu a le atua amene wai o le ua wai tele ua o le lalolangi nei tatu ia e tofu al company ma le pule pule o le pule le o le company o le pule le o le company o le pule a mai foi tono o tata wa inga I o le sa o le ainga o le pu ai fa penale le lalolangi le tata ia ai fa mai le fiona pa ia le tua wai le ai se pule pe a le mai le tua o pule o malava o lo fai nei ua fatuina I le atua e mena a fai e fatuina mai e le atua se tangata I pule se fala potonga po le company e te iloa ai ona fōlinga wa aia I aso taitasi o se pule foi la ele e te wa ai atu ele lei ona fai e ia o tangata fai ngā ruenga po e whapena fo I to tono o whala potonga ia pei fo I o leo fai ngā ruenga pa ia tama ia e whapena fo I ona fai fo I ele fai Feau Tulou ia lana e kalesia amene e fai ia matango fie e fai e fōlinga ile atua tangata amene ai mai se lava ia tātou ia wa whaolaina amene ia e whapena foi ona maua e tangata uma le manuia pe a fai e taitaina foi ele taitai I mea ao ona fai I totono o le kanesia ia mawhala puputonga ma company po o lo iai le pule le ua
o tuina mai e le atua e mawhai ai e le tangata ona tau ave ona tiute i le aso ma le aso ina ia matango fie mea uma ina ia tele ai sevi inga o le atua amene awa o le atua o le pule lava ia o le atua e pule mea uma lava awa o ia o le pule sili sili a le ala e fai mai le fionga pa ia tama i le tae au le nei e le ai se pule pe a le mai le atua amene e le ai se pule pe a le mai le atua fai mai o pule o mai ia le lalolangi nei o pule fatu wina i le atua a faila o lai o oyo se tai po oyo se pule pa o lona winga ia tau sisi ai tātou le awhionga pa ia tama a faila wa e pule le taimi nei po le alo tūlanga le wa iai le taimi nei ia e manatua le leima e manatu natu le upua le atua mai le upua le atua wa le ai se pule pe a le mai le atua amene pei foi la ona fai mai le evangelia le a Ioane wa tali atu Yesu e le sa upule ya te au ana le tuina mai ya te o e mailunga o le mea lea e te le ai le leanga o le na tuina mai ya o ya te oi mana tua fo iona o le tala le na pilato fai mai o lo ya te au e te leilo a ea o lo ya te au le pule fa sa tauro ai oi matatala ai oi le ala tali atua Yesu e le ai sa pule ya te au o le pule sili o le pule o le watali manino ai ya Yesu ya pilato wa o la o fia pule mai la o tau tala mai le fa mai o ia le e te leilo e o ya te au le pule e fa sa tau ai o e matatala ai o o tau tala mai le fia pule a le o tali manino Yesu e le ai sau pule ya te au ana le tuina mai ya te oe mainunga o le mea le te le aile le anga o le na tuina mai ya te oe le mea na le watupu le lalolangi ne wa e tangata whapena e whemisa i loa a inga ia o ta whaalongo tu lo whai mai o a ule o mako e pule i le mea lea ale fai mai le fionga pa ia tama mai le se pule pe ale tuina mai le atua ale mele ye tatou nei lalulangi o fia popule uma tangata amen o le watali atu Yesu ile tali o fapena na tali manino ai ya pilato ile meo fia pule fai mai o le e te leilo a e o le ia te au le pule e whaasa tauro ai matatala ai o e vai le tala tangata wha maualunga a e na te leilo o le fai ile alo le atua o ia pule i mea uma amene o le whata oto e walu fai posfuli ma o au e tupu ai tupu e pule tonu foi alii mataria o fata oto a Solomona le atali o Tavita ia mana tua fo le tupu le o Solomona fa mai na tatalo maole le atua e mai le poto e mafai e ia na vai ina ma fa masino ina le nu o Israel amen fo ai mai le atua le poto ai toi fo i mai e tamao a inga ma le tele o mea sa na fo i le atua mea ile i o le atua i le tupu ai na fo i mai e le atua o le vi inga i fo i a tama le wha maoni o le atua nea na awina mai e tama le poto
ia Solomona i mawhai e ia o na vai ina ma wha masino ina le nuu. Amene a maua lai tātou le poto lea e mawhai e o na wha tonu ina e tātou o tātou lava tangata e mawhai e tātou o na tātou ave le vi inga o le atua. Awa a tātou maua le poto lea e mawhai e tātou o na tātou avatu le vi inga o tamai lea unoa. Wa le poto lea e mawhai e tātou o na tātou avatu mea le leimo le li. Wa lewa mai lea tamai e mawhai e tātou o na whetuutu unai o tātou au nanga i lea tua ma le tātou wola whātua tua i lea li. Amen. O le whai upo sifululua. Ua lewa le po ua lata mai le ao. O lea ia tātou whaata e sa inga luenga le pomsa a ia tātou o ofu i ofu tau o le malama lama. Amen. Mai le o le Ioane e mua mua. Tau pui lua o le valu. O le Ioane Apostolo, amene, o le ana i polo inga le atua, o le alofa i le auso. O te tusi atu fo i le polo inga fo i ate o tou, ua moni lea mea i ate ia, a toa ma o tou, a wa o lo o mawai atu le poli uli, a ua popula mai nei lava le malama moni. Mai le Efeso 5 fai upasuta si. Aua fo i tau te amio whaatasi mga luenga le au ngā le pōliuli. Ai le leo na o tōua o ai atu. Lua Timoteo mata upu mua fai upasifulu. A ua whaalia mai nei i le whaalia mai o lo tātou whaola o ke riso Yesu. O le ua whaumatia lava le oti. O le ola male i uvale ua whaamala malama ina mai lea e ia i le tala le lei. O lea ia tātou whaata e sai ngā ruenga o le pongisa a ia tātou o ofu i ofu tau o le malama lama. O ngā ruenga al pongsa, o ngā ruenga ale ti apolo. Whamai o lea ia tātou whaatea e sei ngā ruenga o le pongsa. A ia tātou o ofu i ofu tau o le malama. Amen, e tau na tātou whaatea e sei ngā ruenga le pongsa, awa o ngā ruenga i e leanga i tangata. O ngā ruenga lea e mālai e le tangata, amene. A ia whapena o na taula lo tātou whaatua tua i lea tua. E ana lo tātou ali o Yesu Keriso. Amene. Whatalo whātu i le sunga i whawhia ngainga. I ana nai leo o vai atua mafuta mai. Tai au manuia i lau sunga i whawhia ngainga na nai. Ma le whaletua i a Florence. O le mele awa ia i tātou. O na tātou alo ese ma ngā luenga le pongisa. O ngā luenga ia e whano ai i tātou. A ia whapena ona te patau la ilo tātou wa ai. Ilo tātou wali o Yesu Keriso. A wā o ia o le malama lama. A susulu mai le malama lama o Keriso ia i tātou. E tātou te maua i le ola. A wā o le malama lama o le ola. E maua e tātou le ola, e maua e tātou le fia. E maua e tātou le whaamalolonga. E maua e tātou le oli.
e mau e tātou le file mu pe a fai e susulu mai le malama moni lea o le malama o Yesu Keriso a wā o ia o le malama Fatalo fatu se uso au leile o Miriama Fapito tai Miriama fatasi mai o le mea le e awa ia i tātou fa mai e whaatea e se ngā ruenga le pongsa awa tātou te tau mawhai e tātou te o e whai ngā ruenga le pongsa pe tātou te tau muli ngā ruenga le pongsa awai e tātou te o atu ama pongsa atua i au tātou wolanga ai a taulalo whatuatua i le atua e ala ino nā pele o Yesu Keriso malana ngā luenga ma e ana whai lunga sātaro e sulu mai e le malamalama o Yesu le malamalama le e mawhai e o na pupula mai le malamalama o Keriso i totonu ia i tātou e mawhai e o na ola Keriso i totonu o tātou Amini, pe ona fai mai le apostolo o Paulo ia Galatia. Wa fa sataroina fatasi a uma Keriso. Ele o toe ola a Keriso wa ola i totonu ia ta ole tala le apostolo. Wa a mawala e tātou le malama le susulu mai o le atua e ala ilona no pele o Yesu Keriso. E ola Keriso i totonu o tātou. Ona le sa o le leile taula o le whatuatua. Amen. A sa o le leile le taula o le whatuatua i aso taitasi. Ia Yesu Keriso malana ngā luenga ma e ai lunga le sātaru o nai tafe mai ele manuia o le atua. Nana o le fina ngalo moni ana o tamaa. Ia tātou whātua ilo nā pele o Yesu Keriso. Whamai le Ioane mua whai upas fulumlua. A o e na talia o ia. A o la tō na talia o ia. Mai na ave ia ile manuia ina ia avea ina tō ma whanau le atua. Amen. Ai whai mai fole maula a wawa whapea lava na lofa mai le atua ile lalonagi. Mai ina ia le whano se tase whaatua ia te ia. Ai maua e uma e tātou le ola e whawawau. Whamai tama a le whano se tase whaatua ia te ia. Amina vai le ole finangano nga tama. Ia tātou whaatua ilo nā pele o Yesu Keriso. Amen. O le whai upas fulfa. A ia o tō o ofu i le alii o Yesu Keriso. Aua fo i le sauni uni mo le tino e o ai o na tuina nau. Ia o tō o ofu i le alii o Yesu Keriso. Ia le fo i whai mai le whai upu le sfofa. Wa le fai upu muli leo le mata upu lea. Ia o tō o ofu i le alii o Yesu Keriso. Ma mai lea karatia i tōlu fai upu e lua fitu. A wā o tō malama na papatiso ina ia Keriso. Ua o tō o ofu ia Keriso. Ia. Awa i tātou umalama na papatiso ina ia Keriso. Ua tātou o ofu ia Keriso. Ono na winga. O tātou umalama ia tātou whaatua i le atua. Ia tau lalo tātou whaatua i le atua.
Amene. A fai Feau te mai moa mai nei tai ao. Ia. Taula lo tātou whātua I le atua e ala ilo nāno pele o Iesu Keriso. So maulu whātua ia o le ase mea o lai I ngā lue ai fo I nei vai taimi ngā lue man whamaoni. Ngā lue ma le loto fia fia. A ua le whitepa te paai. Ia tuua lo loto I le atua wa I le au auna tātou ni tangata o lai au auna I le atua. Amene ai ai fo ini whale tonu I to tonu o whala popotonga o ekalesia o a onga o mea uma tuu I le atua. A wai ele taimi o le atua I le tangata. A wa o le taimi o le atua. O le taimi le nā, o le taimi le lei, o le taimi whamaoni. God's time is perfect. Patalo whātu I le whaletua la le leile o Florence nanai. Talo whala sungan whaletua Florence, tai mafuta mai. Ia o tātou whasoana nei tai au. Ia tātou o ofu ia Keriso. Amen. O lona winga ia tātou whaatua tua. Ia tātou whaatua tua lo tātou alii o Iesu Keriso. A tātou ta ape atu fo nei tai au. Ma nei aso. I Feau mga luenga tiute o whaiwa o nei whanaua onga. Ia. Whapenao na tātou wō ma le atua, tātou sāwawali ma le atua, whamasani ma le atua, ele lei le atua. O le atua, o le matua I le lei au tama, e whamaoni. Mea nā o le e lui ai le fola fola, whamasani ma le atua. Whamasani tala noa I le atua. Awa o le atua o le tātou tamawha le anganga. O le ua le tātou Faaolataga. O tātou le whianga inga Feau wa Feau mea uma. Wa tatala I Iesu mea uma. Wa mwhai ona e alu I le atua. A o mea uma I tātou te whaia. E whaia I le whātua tua. Patalo fatu I le whaletua I a Susana. Oia. Ia tātou whaasona nei tai au. Whamanuia tele le atua I le whaatasi mai nei tai au. Ia. I oe Miriama taimi uma I le lei le atua amene. Ia wapena foi Florence amene. Timing is so perfect time. Yeah, I know. Le ia tama Florence. Vi ia tama, vi ia le li. Ia, whaftai atu I le sunga I whawhengai ngai. Ia Feau alesi, whaatasi mai, whaftai fo I le whaletua la le ia ropeta whaatasi mai. Ia, whaftai fo I le uso tatalo. Ia pule iala whaatasi mai. Whaftai fo I le sunga I whawhengai ngai. Ia Paulo Atonio. Ia marifaletua ia tangia whaatasi mai nei tai au. Ia whaftai fo I le uso au le leile o Miriama tu vau whaatasi mai. Tai Miriama whaatasi mai.
Whaftai fo I le sunga le whawhiangai ngai ana nai. Ma le whaletua la lele ia Florence whaatasi mai. Tai lava whaatasi mai. Ia. Whai au tō ma whamanianga mo le vi inga o tama. Ia nei tai au ai le I. Alu ese foi mani por kalame ia. Whaftai atu fo I sunga I whawhiangai nga mo la tau whalitua. Oa o foi mati a kono mo la tau whalitua. Ia o uso matuanga ni pele I le alii. O alo ma whanau. Ia whaftai foi tapo inga malu se o tatou watunu pele o Samoa. Ia le ngata I lea o le tapo inga se o matou motu Amerika Samoa nei. Ia o lea matuai le nganga o le whaftai tele lava nei tai au, tai mafuta mai, tai whaatasi mai, tai lango lango. Wa maualunga ma maualunga le vi inga o le atua. Ona o loto mafuta mai nei tai au. Ia manu tele ina nei yaso I le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia o te whata alofa atufo I le whaletua la le lei. Ia Sarah Tanielu presa leo wa mafuta mai. Ma lor soifua whaletua. Tai mafuta mai. Whamanuia le atua I le ainga. Ia manu tele ina le nei yaso I le alofa ma le anga le lei o le atua. Soifua. Ia alofa atu pule yala. Ia alofa atu whaletua la lei Sarah. Alofa atu I la sunga le whawhiangai ngana nai ma le whaletua ia Florence. Ia alofa atu fo I la sunga le whawhiangai ngā Feau. Ia alofa atu le uso ia Ropeta. Alofa atu Miriama. Tai lava ia te oto mafuta mai nei tai au. Soifua.